Ay, mına qaraç aldığınızlarga geldi. Mana жалпы 3 командабыз бар. Азыр 3 команданын ортосундагы сонун бир шоуну жалпыңыздарга тартууланат. Бул жерге дагы мына калыстарыбыз бар. Кайсы? Амандашып саламлашып коелу. Келиңиздер, кол көтөрүп. Кол чаап туралы. Ай, баракелде. Birinin bir aşkın sulu Kırgızdın, Kazaktın kızları, jigitleri kızlarga geldi. Hazır emez son bergen sizlerge şounu tartуулап берет. Jigitler көздү сактайбыз, а? Катып калды баары. Ертеңде керек көздүн нурун чачыратып алып, үйдөгү аяшкалар болуп отурбойбу? Önerileri göreyik. Şunday şahtı bir böyle var. Бұл енді алдыңыздарда баяғындай әрсайыш қыз құлмайлар емес, азыр жигитовка өнерлері тартууланып, каскадерлік чеберчиликтерди көрсөтөт азыр 3 команда. Мына эми бул аталаштык менен бул жерде дагы акчалай байгелер коюлган, калыстар өздөрү карап, кимиси так туура жана таамай кара турган болсо, мына ошол командаларга акчалай байгелери да бар. Мына алгачкылардан болуп жөнөдү Барсбек командасы. Жигиттер, кермандар, колчаап коштоп турбайлы, карагылачы, эмне деген? Азыр мына көргөзмө үчүн сайышты караңыздар, колчаап турулат. Мына бул илгертен ата салтыбыздан бери келе жаткан бабабыз Манас калмактар менен сайышкан сайыш. Жекени жекеге чыгып мына караңыздарчы. Тағышты, өчірашты, бұларды дағы илгертіден ұшындай бири-биринин жүзін көріп, тошына еркексің бе, чығасың бе, алдабайсың бе деп отырып, кеңешіп алғандан ары, арғымақтардың қызытып алып, алдыңыздарға және тазыр Барсбек командасы. Эй, баракелде, қол жауап тұралы. Мына, баракелде. Қарачы, қандай бір күшті удар болса да аттан түшпеген. Аттан düştü dağı tahttan düşükür bildi Kırgızlar. Rasul Agemede de közü gözüm olguları. Köz kötüysen yolup deyip ver. Bu arada karadan ele ya Germanlar koça olça. Hey böyle buna. Atmadın ile oğlardan. Bana geldi. Koça oğlu. Hey bana geldi. Kim? Atayın sonunduruk aldığınızlarga sonun bir şonu tartıla verişti. Ona jegi üçün jigitke özgöçe bolçalar bolsun. Ay bereket. Eng mükü azamatsınlar. At başlıyor. Hazır ene Kulağını tartma deb aytkan jada başında. Hazır ene aldığınızlarda urmaktуу Germanдар Барсбек командасынын сиздерге тартуулана турган Жигитовка сонун бир шамдак айлапты көрсөткөн Үсен Кудайберген абагыбыздан бери келе жаткан каскадерлык чеберчиликтерди көрөбүз. Мына кетти Барсбек командасы. Алдыңыздардан жөнөдү. Дагана Эй, колча тургула. Argımaktın üstüne duruyorlar. Birisi olsa önüne hatta salmıyor. Hey! Hey! Şigitte bakın! Okmuşanesi gele! Şigitte ay! Uşunere bir de oturan. Hey! Bir de! Jigitovka bulup bir günde sırap kalması ver bu be! Jigitovka, Kızovkası bile bu oturmadı. İnsanın Barspek komandası no zalda tribunada oturgan jigitler bir mаңайыңарды көтөрүп окшойт, а? Бар болуңуздар. Бара
Baba akırtı ketkenimiz köpçülüktün esinde kaldı. Var bolunuzlar. Hazır dağılı, Ruşun Basbek komandası. Dağılı tekele. Dayı durma. Telefonda döşür bile bile bey. Telefonda resmi oldu. Basbek komandası. Cüneydi. Olca durma. Ay ortaşma. Ay berekete kaç. Harbirelerde özünce bağ verilip harbirelerde özünce koyamadırgan bağları var. Buna oşan bağları bilen yeni üçüleri anıktayız. Burayı böyle zamana Barsbek komandası. Buna tura işin böyle git kaç bunu ördü be. Ha zaman karındaşım bol. Amcamıza öyle böyle özleri bayağı ardayım kılıpçılığın argımaklarımız elbette. Oşançımın arenda kalı olup içine argımak menendagi üstündeki çağımız birine şaykeş gelişi gerek. Biroq ene arendagi algan attары менен дагы ушундай бир жүрөктү сүйүткөн, толкунданткан, бирди кызыткан, кыргыздын эзелтеден келе жаткан ушундай жигитовка өнөрлөрүн тартууга берди. Басбек командасына кол чабуулар болсун. Эки баракелде бар болгуна. Мана азыр эми кийинки команданын Жигитовка өнөрлөрүн көрөбүз. Бүтелейин, булар дагы чыгат экен. Жигиттер. Кол чаап мына жакшы. Жакшы отуруп бергиле. Ушудай машталат атат, бүтөйүнө калды Жигитовкасы. Daha gel adam, Жигитовка. Gitti! Kayradan ele Жигитовка öneriyorum. Basbek komandasına gol çalar. Kırgızistan Respublikası'ndan gelgen. At üstünde Fenerbahçe, Cildi isimli oynayan. Bana kardeş. Karanına kavlayıp düp. Kardeş. Gitti. Bunun atayın gösterdiği oturan şov oldu. O şimdi göğü çıkıp geçiş gerek bozdu şu yere. Bu ne? Jigitov köyleri bir atayın bir vakit berilet bularga 5 minut ağa 10 minut içinde özleri bolgan önerilerin oşu yerden tartılması gerek. Mana anan oşu önerilerini jarasha jakşınagay bir kalıslar toyu var. Mana oşu kalıslardın jakşınagay çıvargan jeyintiginin natijası menen жеңүүчүлөр аныкталат билебиз. Мына ошол Жигитовкаларына дагы бир кол чабуулар болсун. Ай, кызыл менимче карындаш түшкө билбей калды мына көп жигиттин. Барбы. Кыздардын кара торусу, балдардын жүрөгү оорусу эле болду. Барбы. Мына эне Жигитовка өнөрлөрү көрүп атасыңар. Өтө бир сонун күйөрмандар эми ортодо Жигитовка барды дешип аткан жана. Шыр эле финал болсо болмок деп азыр Dağlı olup bekendip sırolur geliyor da. Dağlı öte ökendik. Öte tarzı. Kazak kızlar da var iken gördüler canım. Böyle kalıp tuttular. Hazır hani kiyinki komanda dayındanın var. Aldığınızlarda hazır. Şunkar komandası menen Sarbas komandası var. Mınaki Sarbas komandasın жетектеп келіп атат. Сопыбеков, Куан Каныбеков дейт. Қазақстан Республикасынан бері келіп атат. Finalda тартпауға эми жашынакай урушпай талашпай көргүнүз үчүн. Так, тез дайындалабыз. Чыгабыз. Жаман сөздөр жазып баштады, ой башталды электечи. Урушпагы бөлүнмөгүлө. Ketти başlandı. Gitti mi? Şunkar komandası iki dizgin bir kazaklar vurduruyor. Bağırdaşlar bu ortaş kazak ele. İki dizgin bir çılgırda bolgalıp bigarmaktın üstüne turu alıp. Oho, jakşı bir көз жоосун алган түрүктү орундапты десек да болот. Эми бул жак өтүп атканда кол чаппасак, кара ниптте кылган болобуз. Жигиттер! Ай бана элде. Бул
Қазақ туғандарыңызға бір жақсы мақтау сөздер қандай жағат білесіңдер, туралы дизбей бұларды да. Мынау қызық бала. Бak енді, hazır бұл ойындан кейін финалдық беттешілер болады. Асмотрды көздер бар өрілетші, ош талас командалары. Hazır қайрадан әлі алдыңыздарды Қазақстан Республикасынан келген каскадерлер Сарбаз командасы. Бесук кетті. WhatsApp'ta qaratып азыр bir oy немеден қалып қалдым, қажалатып жүрдім аны. Yetti! Ey gol çaldılar! Aha, mana, жарай келді. Ey, nazar қарасам болмақтасың. Ең соңына қыздарыңызды қарарма. Жарай келді. Соның өздерінің керемет өнерлерін тартып алады. Ең мықты Қазақстан Республикасынан бері келіп, Асилова Диляра, Тажибай Назгүл, Ибрагимова Амина, Алазбекұлы Жомартбек, Ералы Арсен, Мажитов Ерсултан. Қолшалар басын. Қыздар. Ой, күттіп. Бәрекелді Қазақстан Республикасы. Маушындай соның бір жігіт. Hazır el aldığınızda қайрадан әлі шол қазақ командасының дағы бір мықты ат үстіндегі өнерлерін орнатпаш болуы. Және де ене қол шабалшы германдар. Белгілі. Қазақтың қыздары, балдары. Мына жақты ұжымдар. Жігіттердің қарашы, Польша ұжынан білметті. Бар болуға. Ең бір соның берген қарашы. Өнерлер. Қырғыздың, қазақтың қан жанына сіңген мынандай өнерлерде ошол қазақ, қырғыз, Орта Азия елдері ғана қыла тұрған болмаса, мынаки Европа, Америкаларын мындай нәрсені қылышқа дағы көп мейнет керек, көп аракетті қылыш керек. Бірақ ал ортада біздің боордаш қазақ елі менен бүгін Қырғыз Республикасының ортасындағы таймаш Қолшапайлы жігіттер. Қарашы, жаминен атырады. Жүрегіне сайған болдағы жоқты. Ойымды мұна жерде 92 беріп болсын. Жармысы жанадар. Бес жерден бар бұл десін. Азыр еме Шұңқар командасындағы жақшынақай бір алдыңыздарға тартуланушы жигі топқа өнерлерін ортақташ болуыз. Қазақтар күтер екен. Кетті! Қолын шабалшы. Мынау бір жігіттің үстінде олып қалсам деген қанша бір қыз болып отырады. Атырым. Жақшы деп. Ей, қол шабалшы елден. Бара кетті. Мынау жерде бешнаштық пен қосақтықтар болмай қалды қол шабалшы. Қайрадан бір қолшағат бір жақсы ұзаталшы, келгілі. Мейман достығыңызды белгілейдікші. Бара келді. Ең мықты. Ең сын. Атқа бұра екінші мықты. Қыздар. Бара келді. Ене, мына екінші командалы, Сарбаз командасы жалпыңыздарға соның бері шоуыны тартуға өтті. Азыр еме алдыда дағы бір команда Қырғыз Республикасының мына ушундай жигит өнерлерин тартуулап жүргөн Шұңқар командасы. Жоқ, қайрадан эле. Ой, бұлар силерге да жақсаңар керек, германдар. Бұл қарындасыңыздың сұраулары менен соның бір қарашы. Ақырынға мына көйлерден очырып чапқылашы. Сен соның. Hazır emek kayradan attı gözüyle tuşu gelden kolça demmiş bereli. Ana sorap koyun bugün ketpeytpegen ketetpegen. Ketpese
Bir sıyla koyma. Leyman dostluktu görsün. Bol çalılar. Bana geldi parmağımızlar. Doğumşular, doğurbaş kaza gelin. Çabuk ister, aldamasınlar. Gezegeni Şopar komandasında bu telekti. Kayradan ile kazak tuğanlarımız. Evet, duvarda koldan çaktı. Tuğanlarla bunu talastıklar sana duvarda koldan çaktı. Akın. Akın, canına takmak istiyorum. Böyle de atayım ışından görsettirişi gerek koçu. Bu da böyle. Kolamda işler olsa gerek. Bana karındaşımızda değil sağlık kalayla. Bekerinin ışınday, bu degen kaskadör çevirçilik mınday nesenin barına dayım olup günü töre Razmin'de жүрген kızlarımız hazır mınday uçurda hazır at üstüne minbegen erkeklerimiz көп uçurda kızlarımız mınday Türk көрсөтүп атканы bu dagы жүрек кубантарлык. Ulanı sırt kaparalı, sucukta kırgızlar tanıştırıp olmaç milisiya kızmatkерлери. Kol çarpınızlar. Barakende kırgızlar, hayran mına kırgızlar, özgürce kol çarpınlar olsun. Hayrandan alt üstünde bırak, hiç nefse bolunlarında öyle. Hay barakende. Mırtı. İyi mi konu? Yeni Şopar komandasına gezgindi. Geldi Şopar komandası. Kırgız Respublikası Şopar. Bana gel, Cigitli Gönüllü. Bana geldi. En son, akırınlar, neyse olsa da yer kızgına bir ağızda ola, mutlu bir şoğunu tartılap, Mastında, tastında gömülün alıvatkan bizim kaskadörlerine bir özgürce bolçalar bolsun. Hayradan eme. Germanlar etak oturasına ve kolçak oturmalatçı. Jigitlerimiz karatçı. Sizler için, manaylı göteriş için gelgen bizim kaskadörler. Hazır emi Kayradan ile Şopar komandasının kezektegi жақсы bir oyunlarına ortaklaş bolabız. At üstünde turup alıp çap, oynap, jerге düşüp, kayra minip, en bir keremет görünüşlerde orunda turatkan Şopar komandası. En sonu sanatçı barakende. Ey sizler kol menen kol çalmayatsa, but menen kol çaladak buna, kol çalap duruyor. Da bak bugün en sonunda. Geçmeyeceğiz oğlum. Geçmeye kalacak o barın tartımı. Mana 2 gün murda arendaga alıp argımaqtardı. 2 günde mına ушундай darajaga gelip taптap dayındagan биздин kaskadörlerimizga kayradan bir kol çalılar bolsunчu. Barakende bar bolуңуздар. Барат да өтөсүң. Талас ош командалар асмоторго келгиле. Давай. Мына суу сепкен байке мына Тайгазандын ар жагынан баштап суу себебейт ya мүмкүн болсо акырында. Бери өтпөй турбуз азыр мына чабандестерге тоскоол жарата албайлы.
Kettik aynadan ele Şunkar yiğitleri. Kızı kızday, uğulday, akçalı. Ulan özme çabuk çaylar mı fırça? Bana geldi. Sonra aslında da nokta gelmedi. Yine de bana iyi ki bizim bir çılgınlık olmadan. Bana geldi. Sağlam biri, gözcü ortadan görünüştü. Kapılı Okan Kırgız'ın çırağanları. Ay bana geldi. Akırım. İnsanın bana geldi var bolu var. Bayağı köyde görmüştüm ki kadınki de girip çıkarttım beni. Bırak hazır sonun. Darıda koşar koşmasana. En son görünüşte uçurlar. Oy maçtan harkuetten başlamış harkuet yandan. Buna çağın mesleğinizde toskan bol sayıp olsun Maris'taki. Naçaka gayet olsun. Benim Allah kamasın nar gayet olsun. En son. Finalda başlap koyun. Kızık. Alacağımdan başlamışsın. Alacağımdan. Sus çalışkan bekliyor. Alt ötene çalışıyormuşsun. At oyunları bütün olalım. Anan neme oladı dem alış. Ay bana geldi. Gel atak. Bana kızlarımız, yiğitlerimiz gel atak. Şonkar kamandasana. Kırmızı dursun diye kalmazsın. Namusla gidecek. Ay bana koyalım. Yakşı bir Жоғал болсын. Түшіп қала бермейді. Yok панария келген. Тапсырдың ба? Үйге алып кеткен. Ешкім алған жоқ қой. Яқтан ешкім деле заказ берген емес. Запасқа алып алғанмын да. Қызыл көйлек нокауты бар. Мынай алдыңыздарда ең bir maneli uçularga da gittik. Piterka деген Türk. Buna karamızdarçı 5 çavandez at üstünde. Kolçağa koyuldular. 6 oynada işara basana. Sana geldiler. Bayağı internet çenelerinde жүрген Kалтay'ı baratan değil mi? Buna atçanlar çıkıp bir sürü oyuncu otkan bir odasına. Tezirek çıtap yok bu. Ay şu yerden kol çavalap koydu. Ne baktı German'a? Şaşmayın orası. En son Barbalı Akçalı'nda bizden çavalmışlar. Azamatsınlar. Жалпы Germanlar ойлағандан дағы мықты шоу тартуға бердіңер. Қазір ене Bezenteden, Kırgız'dan, kan... Gitti! Bayağı sokmuş uçurumda
Биздин оттон жалындан коркпогон балбан жүрөк эл азаматтарыбыз баракат. Мына карачы. Гарине. Азыр кайра бир чабыды. Бул нерселерди атты дагы өздөрүнүн дагы келишим көздөрүшүп турду. Пожарный как раз жанында. Опасный ол. Эң сонун жыл болду. Илгерки ормон опуза деген бар эле, билесиңер. Оу чабалар. Азамат. Силердин кырбасар мына өздөрүнүн тең күч берип, бүгүнкү Жигитовканын маанайын көтөрүп аткан биздин кыздарыбыз, уулдарыбыз. Баген акырындык менен кайрадан алдыңыздарда 6 шоу тартуулаган мыкты командаларды чакырайлы. Эми келе жатканда кол чаппай отурсак болбойт, урматтуу көрөрмандар. Ademi kazak kızları, jana ошондой эле кыргыздын чабел кыздарына өзгөчө кол чабуулар болсун. Жана ошо кол чабуулардын арасында жигиттер силерге дагы бар деп белгиле. Мына жигиттерге десең көп чапмак эмес, сиздердин артыңыздардан чаптырып атабыз, бар болгула. Азыр эми биз жыйынтыкты чыгара коелу, ага чейин. Бияка турса болмок экен, бияка. Баген урматтуу көрөрмандар, келиңиздер, бул жака назарыңыздарды буралы. Кымдыкты. Жол калаткай. Келе жигиттер ал жака барбайбыз. Жана чокты база. Кыргыздарды көргөндө ат эмес, жигиттер кулап калайын деп атат анан аттарын алып. Келиңиздер. Кыздар, мен жака келип тизилгилечи, балдар, командалар, жакыныраак мына сыйлабыз, бул жерден кылабыз, келиңиз. Мен жака келгилечи. Баген урматтуу көрөрмандар, азыр сыйлабыз баштоодон мурун Кыргыз Республикасынын Ат оюндары Федерациясынын Нарын облусу боюнча президенти болуп дайындалган Ниязбек уулу Тилек мырзаны куттуктап, күбөлүк тапшыруу үчүн спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын ат оюндары боюнча ага машыктыруучусу Батырбек уулу Максат мырзаны чакырып алсак, келиңиз. Ошентип мынакей Кыргыз Республикасынын Ат оюндары Федерациясы Нарын облусунун президенти болгон Ниязбек уулу Тилек мырзага кол чабуулар болсун. Мына буюрса чоң түйшүк ош боюңузга артылып атат. Ишиңиз илгери болсун. Ишенимди актайт деп бериң, ишенимди өзү. Анда эмесе кийинки сыйлоо земине кез келип жетти. Азыр эми сыйлыкты тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Ат оюндары Федерациясынын Нарын облусу боюнча президенти Ниязбек уулу Тилек мырза келип коюңуз. Тыйын эңмей боюнча бүгүнкү оюнда мыкты финалга чейин келип, жакшы оюн тартуулап экинчи орунду камсыздаган Нурайли Эрсин мырза тыйын эңмей боюнча экинчи орундук, экинчи даражадагы медаль акчалай сыйлап, диплом менен сыйламак. Нурайли Эрсин кол чаап турбайлы көрөрмандар.
Nuraylı Ersin. Mana töyün engmeyi boyunca mutlu oyunun tartılmadı. Kazakistan Respublikası Boçalar basın ikinci orundan Finlandiya. Alemi töyün engmeyi boyunca başlayı yeneceğini töte biri jogorku oyunları tartılagan. Birinci orun iyisi altın medal menen Kenjebek oğlu Adilbek Seylanat. Kırgız Respublikası. Birinci orun iyisi altın medal, diplom jana ошондой акчалай сыйлыктары бар. Dilek Mırza meni çok oturup bir sürekli kalkı oturumlar var mı? Bolsa düşük var. Azamatları var bolunlar. Baygenge kutlu olsun. Jana ошондой ошол тыйын эмгеги боюнча дагы bir türü орун алган, ошол türü боюнча дагы экинчи орунду камсыздаган Боордош казак жергесинен келип отурган bir тууганыбыз Иралы Актилүү мырза экинчи орунду камсыздап атат. Мына күмүш медаль, диплом, акчалай сыйлыгы менен куттукталсын, сыйлансын. Сыйлыкты тапшырат Казакстан Республикасынын улуттук ат спорт түрлөрүнүн мамлекеттик тренери Байболиев Нуркен Манапулу. Байболиев Нуркен Манапулу сыйлык тапшырып атат. Мына экинчи даражадагы дипломду казак жергесинен келген Эралы Актилүү. Жана ошондой эле бул тыйын эмгейде дагы өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, биринчи орунду камсыздаган Кыргыз Республикасынын жараны Эсенбек уулу Азим 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы мыкты оюндарын катылган экинчи орунда камсыздаган Азим мырзага дагы алтын медаль. Масак мырза чогуу сүрөткө түшүп койгула. Каскадерлордун жыйынтыгын берип койгочу. Азыр эми Жигитовка боюнча 3-чү орунду камсыздаган команданы сыйлайт Казакстан Республикасынын сарбаз командасынын жетекчиси Сопубеков Кубан Камыбекович мырза сыйлоо земине келди. Üçüncü orundu kamsыздаган үчүн Барсбек командасы 3-чү орун ээси. Келиңиздер. Koçartola, Kırgız Respublikası'na gelgen Barske komandası sıylanıp, sıylayıp Kazakistan Respublikası'nın Sarbaz komandasının yedekçisi Sopubekov Kuban Kanıbbekoviç. Masada ikinci orun. Alemi ikinci orundu sıylayıp Kırgız Respublikasının at oyunları boyunca Federasyonun Narın Oblusunun prezidenti Niyaz Beyboğlu Dilek Mırda'nı çakırayın. İkinci orunda kamsızdagan için komşulaş Kazak jirgesinden gelgen Sarbaz komandası. Gelingler. Söyle bakalım için böyle. Sarbaz komandası gel. Medal. Bana şunday. Gümüş bayge medallar menen sıylanat Sarbaz komandası. Alemi Jigitovka boyunca baş baygeni жеңип алган команданы сөйлейт Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине караштуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Өмүрбек Абулбек Нарымбековичти чакырабыз. Кол чакырыңыздар. Мына дирекциянын директору биринчи орун баш байгени жеңип алган
Şunkar komandası. Böyle geldi. Altın medal. Hoca koymuş. Hey böyle geldi. Nokta Kaskader Ayım деген nominatsiya iyisi Sarbas komandasının Nazgul Ayım. Böyle geldi. Söyle bakalım. Alemi bu el aralık turnirimizde Azırını Mıhtı Kaskader Mırzanı çakırı için Atakeyev İslam Mırzanı çakırılçı. Argımak Federasyasının prezidenti Atakeyev İslam Mırza sayılıklı tapşırıp var mı? Anlamıysa Mıhtı Kaskader Mırza nominasyasının Şunkar komandasında Muhammed Mırza. Geliniz. Hazırını Hazırını içine nazarınızları bir olayınca Hazırını aldığınızda sonun bir dengede Jigitov önerileri tatlıların arasında sulu ayınlarımız yurdu. Buna uşul Jigitovka boyunca Şunkar komandasında жақсы ойын көрсеткен Мұқашев Эльвира келіп қоясың ба? Кім? Мұқашев Эльвира. Кел, ішкі шақыр. Мына ушул Мұқашева Эльвира деген айым қарындашымыз мына ушул бүгін ушул жерге келіп жалпы көрермандардың алдында бір мықты ойынды татулап жүрген үшін ушул қыздың жүрегінен орын тап bir turmuş kursak da gelecekte үй bile olsak da жүрген Eleman деген жигиттин атынан Jana gülmeden. Sen ne sal demek bu böyle. Buna bu gül sizge. Maşallah. Eleman Mırza'nın atından geldi. Var olun. Karası köpçülükten aldığında Gerçek çok çalışıyor gülmenen. Köpçülükten aldığında hiç kimden duracak değil. Kıyıcılığım çıkıp da eleman min ayda otur. Neyse, 15 minut güne olmayacağım ya, hadi. Rahmat, var olunuzlar. Haklısın da aman olunuzlar. O. Nemi akırın cüve öğresin eremi. Var oldular, at cabın aman oldular. Bundan 101 roza tapşırı oldu. Ay, zaman. Bak yemek komandalar. Özgürçün bir bolçalar benim komandalar uzatı olakçı. Darboluzlar. Bizdeki Kaskader Ayım Mırzalar. Ak canın zaman oldu. Allah'ım böyle bizden kuşlar olursun. Kıray benim sağ kızlarınızda turmuşlar öz ordularını tap. Balkonski balacı kayga üyülönünü görüp tiyesinger baytar atka göndürgü. Yaxşı oldu ey jigitler, kızlar. Bolçaylar benim uzatalçı. Algıda kökler oyun başlayın.